Luka, novo finale, ovaj put PPD Zagreb, što očekujemo? Pa evo, sigurno da su pokazali jučer da vrijede i da igra odličan rukomet, tako da sigurno da neće biti lako, ali eto, imamo danas trening, video gdje ćemo se pripremiti i eto, pokušati neke taktički zamisliti trenera koje sigurno ima puno. Poslednjo finale za tebe vsega liga po podolgo vreme, ima li posebne emocije? Pa sigurno da ima, dugo godina sam tu i lijepo mi je stvarno, osjećam se kao kod kuće tu i pred ovom divnom publikom sigurno da uvijek lijepo igrati, ali eto, ja se nadam da nećemo razočarati ovu divnu publiku. Što je prednostan na Zagreb, a što nedostaje sucite? Pa, jedan skup vrhunskih igrača, nema nikakvih zvijezda i mislim da i to čini stvarno odličnu ekipu. Ne mogu izdvojiti sad nikog ko je ekstra, ali svi su kao jedno i mislim da je to stvarno prednost te ekipe. I što ga odluči pobednik od Vanila? Odlučit će ko bude igrao bolju obranu i ko bude manje tehničkih grešaka napravio. Te prašam včeraj za publikata, deneska povtorno te prašam, finale dojde. Da li je prednost pritisak da igraš pred makedonska publika? Čuo sam da je već raspravljeno sve, tako da sigurno da evo, jedva čekamo da krenem to, da izađemo, da odigramo. Sigurno postoji neki pritisak, ali ja bih rekao pozitivan pritisak jer uvijek mi smo navikli na to da s rezultatima, naravno svojim, da uvijek imamo neki pritisak, očekivanja su uvijek velika kad pričamo o Vardaru, ali eto, kažem se, veselim se i ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti osvojiti Ligu. Hvala,